Poliklinici Wellife imamo ordinaciju za internu medicinu, ordinaciju za arterijsku hipertenziju, subspecijalističku nefrološku ordinaciju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. U Poliklinici Wellife nudimo usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, dakle rehabilitacija nakon brojnih operativnih zahvata, nekakvih ozljeda, prijeloma, srčanih moždanih udara. Nudimo usluge fizikalne medicine u rješavanju problema svakodnevice kao što su vratobolja, križobolja, nekakve rekreativne sportske ozljede, kriva postura držanja, a isto tako nudimo usluge prevencije kako uopće ne bi došlo do takvih stanja.